Malo malia ho e ki milelei ai Tonga hono kotoa. Fia ke talitali lei ki mautolu ki homo uni o ngongo me le tio ka uma afa ke televisione Tonga ki he houani. Makai ko ia ki he ngahi ulu i ngongo. Te hike te tong uhila a ke peseti e ua te smale valu o kamatalau i mahinani. Uki mei he whafafonga kakai o Tongatapu kunga fulu, ai fia mao ke whapoto i ai vahe tu atai mea kau ngawe, tau te whito ke he kau ngawe i potu ngai mo ui ki hindi ihi, o ku nau ngawe hala ki nau mawhai ke nau ngawe tu atai mi o ikai, hamakatunga lelei. Pea mea a havea tungua veikune o tatala makawhakamanatu, ai kau fuafua Missionary mi Pilitania na anau tuu te itongani, ka na anau toa tau, itongani lolotonga e nau whahako whatongia. E to iai pe me ngahi tala noa ki he ana yangi, whatahamu wakai ki he whamumitaha me he malai o e sipoti, kai o maafo ki he whangamatala ea. Kaka wakai lewa eni ki whai ki, kos mo li tatu i vai. Ko whakaha e eiki pale miano pere whawhanua te hiki e tatong uhila o kamatalau i he mahinani. Ko hiki ko eni o hiki a ke peseti e ua te smale valu, me he hiki o e mahina ko o si. O mahina na tok hiki pea uhila a ke silite tau nima i he mahina kua o si, pea i hinea o mai ke wiki kua o si na tok whapapau i mei he komson uhila a toi hiki ki he mahina ko sune. I he mea i ki pale miano pele whawhanua, o to hili whaki atu eni ke hiki i he mahina kua o si, ka o ku mahina o whakakato he pole anga ai hiki e silite tau nima i he mahina kua o si. Ka koe hiki i he mahina ni o ku kei whai ai ngā ue ai pole anga ki ai. Pātonga hiki koe ni ai lolo. Lai toki mahino me he ahoni, ai ongo me he mawhai ki he uhila. Ai hiki totong uhila ai ke pese te 1.4. O kamata me sune. Hiri whaki ni he hiki koe na e whahoko ki mua. Pea neongo koe ngā hiki koe nei whahoko ke totongi uhila o ku fua kakato pepure anga i he subsidy. Koe te hiki koe pese te 1.5 ku mau te siofi ke whahatokanga ma kepure anga ki ai me ta whaaki koe subsidy. Ko whie whahat peke mo mea koe tunga ko ki ai koe ai subsidy te ke haa i he mo o uhila. Neongo nā mawha ke kamata he kamata angai mahina. Ka koe uhinga te keke asa mo uhila he ukei whakakato a rea pau i he wā ai kauta uhila pa me wharepanga. Kone kakato pe ai a rea pau ko ia e backdate i rewa. Ho mo uhila ai koe titen i koe nā nau totongi he totong motua ke mau pe ai totongi koe nā e whaamke pore anga ai a e kai to yahli liu he reiti o mga tuunga he hiki koe ni ai lolo. Lolo tonga ni ke kawe ngani nei o hake ia i he whemea a ke whalea lea i he pongpongi o i ahoni, i hono o hake whawhawhonga kakai o Tongatapu ni mātu ki tā aisa ke eke. Nā ne whakotu uai, ke tō o mai ai paanga tokoni ai pule anga ki he kautaha lulutai ki hono whakamaa maa tikite, pe totongi ko ia ai hiki o totong koloha lolo o whakapaanga aki ai hiki o totongi uhila. Ok ia e tui a eke o whapotopoto hangea ka uhi ka uhila o ku tō fuhia ko toa ai taha ko toa i tongani i hono totongi, ka koe whulau wakatahi moe wakapuna koe toko ni ihi siipe o ku nau ngawe aki. Ko mea koko mai e tau fututu koko mai, ko hiki koe e lolo koe whahinga puko e toko ni i. O ki nau tolu nau heka whakapasese ko alu koe ki tahi. E koe toko ni e tolu miliona ku unveiling e ngahi kautaha waka. Pakai ngatai, toi ave mo paanga e tolu miliona, ave e kautaha lulutai, o asi he pacheti koe ai potungai una tonga hina pisinisi, ka uke lave piko hai ai fotutu ki ai, ua tolu miliona ai ki ai. A koe whika kakai. Whi mautolo maulere pasi, a koe ni mautolo ave holo kakai he pasi. Whi ki mautolo koe ni kato ai whanua, te kisi mo ki tau tolu ngawe, mea ni he kai ki hatau tokon ki ai. E te tau tānak paanga pe tau tolu ko hiki, o i mahu ingai ko loa pe lahi paanga e tānak ki pure anga. Taka mea ko whakotu atu sea i whakaukau koe na lawa pe ki whaha whemea ki ai. Ko paanga pe lua nima po ne hiwa 5 miliona.
Ka to mea ta wal miliona ko ni ki he to tong ki u hila to e fitu ko ni hiva fitu miliona ta pe wal miliona ai fu na ki ka ta wa ka ko re tu fa ta ha ia pa mo pa nga nu ai tu ko pa nga to miliona ki he to tong ko ni ki he lulu tai ka pa o mai ta miliona lava ta miliona ko ya holok ya ke to tong u hila a ke se ni te wani ma ke to no. O ku ia e toka ngalahi me whawhunga kakai o Tongatapu hongofolu ki he palopale ma o whekuki mo i whanua i he patseti whe amokaki. Ka i he taimi tatau, o i ai, o i kai ki ngā i whapotopoto a ki he ni i toko sii ai whainga maali e o e wahetu a taimi. Ko e whaiki ke talanoa ko i a ki hawani pia mo pia aoli e. I e wheme aki me he whare area to ngā he ahoni mo ni te ahotahani mau sune wanoa ua ono na e pehea e kāperieri lanu mata ko e tokanga o ki aia ki i kau ngā au e tō si o kuna o whawhi ātungi ai pe whai te riha pe i he paanga tuku hau e kakai o i whanua a ki nau ngā au e hala a ki honau mawhai ki he ngā au e tua taimi o i kai ha makatuunga le lei whe unga o whatatau ki he ripoti ai āti tā. Nei pehe e lanu mata o kui kai ke toi whawhihu ia ai ngā ue oski a verenga mo mahu inga ai potu ngā ue a ko pehe ki he potu ngā mo ui ki he kakai o i whanua. Ka oku iai ai ki ni ihi tō si o nau mau i ngā ue le lei ai whalkunga kai toko lahi. Ko e toka ngā ke toi whakai i he kautā ki ngā he senta mo ui i ngā he tōku i koro. Ko e hui o kui ai ai senta e ni ihi o kui kai ke iai ha tō ke tā ai ka oku hā i he ngā ue tua taimi o ku nau ngā ue. Nāne pehe whoki o ku kawe senta mo ui i whamotu mo te tā moto ngā i he whiangahanga ia e kakai mo i panopare mako i ni. Pamalo ki he toka mai kina sektoa kone mo ui ma mo e a kohu tuinga mo sektoa ma hui ngā upitoe. Pea hei ko whamea ku mea kei a whonga i nopere pawa u o ku tapu ia lau e mea koe ngau e tai totongi. Tau kōkō pito pe mo tuania ke ngahi overtime totongi. Sea kou ki hoha a koe overtime pe me Januari ki December. Kou toka ngā tu ki talanoa koe ni ki he tahataha miliona ku waheki ki totongi overtime ta tatu fito ki he kau ngau koe whare mahaki. Pa pe foke e pot ngau e hakosea. Koe ke ufikaua sea e mawhai tuki e whahau whatongia whahau koe e kimista. Pa pe ke kau toke tā, ka kau nesi. Ngā aue overtime. Ka koe motuan sea, mahui ngā peka te au e whakapoto. Koe whare mahaki pe e taha o kuwahe ngau tu i kolonga. Ka koe whare mahaki koe nik me ngau e akia e Tongatapu hongofulu, Tongatapu hiva, e mo Tongatapu whaka. Koe fuke senta i mua, koe mo senta i fua motu. E whatatau ki he report ko mai he ka inga e minister tānak tu hauka me Tongatapu hiva. Wana orat ko ke whare mahaki koe mua me whare mahaki koe fua motu. Koe ki hato ke tāia. I lo tonga e aho. Koe taime ni ihu nau fiufasion na tore toke tā. Koe ke ilo ai he taime talatalaka u nau whanongo na tore he re te ok whelafo aki mai ai whelafo koe re te ose. E toku hu mai re vaia. E taimi tua taimi o whaineki overtime. Sea, ko kore ki he ngahi overtime lalahi. Na e whakatoka ngai e āti tā, ka koe uha pe motuania ki he whakamohenga na uatu tamata ngai e whakaputopoto sea. Ngahi overtime lalahi whakatatau ki he ripote āti tā. Na e whakatoka ngai e āti tā, o ki ai e kau ngā aue o kunau ngā aue overtime i he aho kotoa pe i he mahina e tā. Koe ngahi whakamatala overtime koe ni o ku ikai ke uhinga le rei au pito. Ikai ke mahino pe o kumalawa ke ne whakahae a ngā ue halaaki koe overtime. Koe ngahi whakamatala overtime koe ni o ku whie mau ke toi whakahoko hano toi wakai le rei e kautaki o ngahi waa koe ati ta whakalotoi apu ngā ue ki mua pe toki whakamofua. Koe toka ngā rewa, koe uhi o ku whie mau ke wahei ai wahe kau ngā ue tua taimi, ai au whai tō tonu ki he ni ihi ko ia, nā nau whai ngā ue o ikai ki he ni ihi o ku nau ngā ue kā mutai whai tō tonu. Kai kehe koe ko ngai ni ai whie mau ke whakapoto i ai paanga e whanua, koe hui koe lahi a ngā himea ke whakapaanga, behe whoki ki he toi hiki koe ni ai lolo, kai behe whoki ki he uhi la.
Pea nai whailonga i he siasi Wesiliana o Haateiho i he whaosinga o wike. Ai tatala o maka whakamanatu e ni ihi koe kau fuafua ngā o whamisnale ke nau ahia a Tongani ke tufaki ai o ngongolelei o kospeli. Ko dahaini ngahi polokalama ko whatuutu ke katoa ngai o e tau wangeau ko ia e lotu whakalistiane i Tongani. Nei mea ia hawea tungu a veikune koe whakawhi whakalangangi i ano whailonga i ai maka whakamanatu koe ni. Ai ane whakatapu i he Palestini o siaspesilia nā whaiwhikautu ke tāte vita hawea. Koe maka koe ni nei whakotu ke whakamanatu ai kau ngāwe whakamisnale he society ngāwe whakamisnale a Lontoni pe koe London Missionary Society la māsā ne kau i kau fōfua misnale ke ahia a Tongani pia ne iku o nau tōtau i Tongani, ai a koe toko tōlu ai na e omi e he tui Haateiho o i aho ko ia hawea si i o tanu ho nau sino i Haateiho. Ko ia kumakatu ungai ai whakotu o e maka whakamanatu koe ni i he siasi i Haateiho. Tono tonga e polokalama na e whakamatala i e me mipatala siti whakakolo o e siaswe siriana Haateiho, fui wa kawaliku ki he puipui tua o e maka whakamanatu mo ngā aue ai kau ngā whakamisnale o ku whakamanatu ai ai. I he lau maaria lelei ai eik no pere tui Haateiho, eik William Versi, whakataha pia mo tala siti, mo siasi o Haateiho. Ke iai hanga ue ke whakailonga i aki, ai a usia e he tau tangata o e aho ni, ai maka maere o e senturi ua o e tauhi lotu i Tongani. I he taimi tatau pe, ke whakailonga i mua i he makani, aki nau tolu, ko e kau misnare whakamafola o e kosperi, na nau tō tau pekia i Haateiho. Ko e maka kua whakotuu, o ku i kaingata pe, ko e whakamanatu. Ka ko historia e tauhi lotu, ai kainga o e tui Haateiho. Ko e taha kotoa pe tene ahia, ai maka ko e ni. E whakamatala i pe e he maka ia i a te ia pe, a hono uhinga, mono historia. O ku mātu aki mahu inga, ai ngā weni ki he tau tangata lolotonga, ka tau te fito ki he tau tangata te nau hoko atu ai tauhi lotu ki he senturi hono tolu. O ku hāwhoki i he makani, ai whakamatala ki he kau misnare na nau pekia maa ata i Haateihoni, ko he kau misnare whakamafola lotu. Ke glave no watu pe ki he kau misnare. I he taha fitu hiwa fitu, na tu utamai ki Tongani a kau misnare e toko hongo fulu, i he waka koe daf. Ke omi ai lotu ki Tongani, i he malu o e la māsā, pe koe London Missionary Society. I he taha fitu hiwa walu, na hiki mai ai toko tolu, o nofo Haateiho. Ko nau nofo anga pe ko nau api i Haateiho ni, na ilo pe ko pola taane. Ko taimi foki eni, na e mālohi ai, a whekolo aki whakaloto whonua. O lawe ta tukia ai, ai si kau misnare o nau pekia maata i Haateihoni. O kupehe, na e mea atu ai tu i Haateiho, o e aho ko iako eiki versi, o te rio e kau misnare. Hufanga he whakatapu, eik Palestine. Neongo ai whe tukuhua aki, e he tau tangata o e ngahi aho. Me he ngahi kolo ke he, ko whehu ia pe ko hai na ne whakahoko, ai ngāwe pango ko eni. Pe au malawa pe ia ke whakawhekiki. Ka ke he ka inga o Haateiho, o ku nau mahu inga ia, he koe toto, o e kamisnare na e ringi he kere o e tui Haateiho, o ku hoko ia koe pula mo ui i he koloni. Pehe e kawaliku koe mo miniti maho i ngaini ki kai ngā loto e siasi o Haateiho, pehe ki kai ngā o i tui Haateiho, mai whiawhia nahi i lawa ki whakotuu ai maka whakamanatu koe ni, ke tauhia ia historia koe ni maai ngāhi tau tangata a muiange. Nei whamalo ia i hawea tungua vikune ai kei puke mai i kai ngā o i tui Haateiho, ai historia maho i ngā koe ni, ke hoko koe tāpua ki maai ko lo. O whamalo lahi ko kai ngā sila pelua.
Ko mo whakahai e ngai taulahi ai mahau inga o manatu. O tauhi ai talanoa mo tuku whakaholo ko uhi ke oana ngalo ai pula na e tō. Pa ke ilo he tō tangata ka hoko mai ai mahau inga o tui loto toa mo whei lau. E kapau e ikai ke tau whakaapa ke ngai whakamo oni kua tau sio ki ai ke ngahi whanua tapu kua ufi e historia mo ngai whei lau kua tau mau e ngahi tapu aki o e ahoni e anga whewherewa e tau pehe o tau whakaapa ki o tua aia o ikai ha mai ki mata. Ko whakaapa ki ngahi whakamanatu o kohiri, ko whakailonga ia o whakaapa ki he ngawe ai o tua i he historia. Pe koe tauhi, o ngahi maka whakamanatu me ngahi potu, ne whaiai ai whelaulau, o kikai ha lotu ki he maka, ka koe manatu mo e whakawhetai ki he o tua, na ngawe i he lotolotonga o e kakai. O tūpea maka whamanatu koe ni i mua i he whale lotu ai siaswe sinia nā tawatai nā o Tonga i haate iho. Unia ngonga whalotu whanuai ki hau wani te tawa kai lewa hen ke whamimutaha me he malai o sipoti o ka hili e ni pea mo pia o lie. Malama tau ki whilo ngaki koe whakaini ki malai o sipoti. Ko mahina ngahi timi e whaha ko pōkaha nau sea ki semi-final i whiahu ka Paula e whahenga Tongatapu hiri e quarter final i whasinga o e wike na whaha ko ki pā ke hala no. O ku amanaki ke toi pore i ai he hau lorotonga e Spartan ai Maris e semi-final o kai whianganga ia kolomotua kai befo ke timi ai i 4. Wharatau ki hongongo tuku mai me komiti. O ku teu ke vei pānga hei temi semi-final o ke pā ke teu whaiwao te tau pia whawhine mo tangata. Rotonga nina e hao mai e Maris me he ene tuku hifo e Warlords a ke kai ko e toru hiwa ki he toru uangile ia pe a tuku lolo e Police Tonga ki he Spartan a ke kai ko e toru taha ki he Wataha. I he tau ka se te ahona e mālo pe hawa hifo i ono whawhipaki i whewheka me i he liahona Old Boys o nau ikuna ke kai ko e ua fitu ki he tāwha whamamahi i kolomotua ai toloa Old Boys a ke kai koe taha hiwa ki e taha tolu. E hene pehe ku mahino ai pe e whainola hi hifo mo kolomotua ki heipu koe a pātalo ni i he semi-final koe a wikeni. Ai au te geige whapapau i e taimi i ka e whakahoko kotoa pe ki he pāke te whaiwa. O ku whawhi i ai pehe komiti hai kau mamahi a ka pulu ki he pāke te whaiwa te teo e semi-final o i he wikeni pe mahino rewa ango timi tēnā awari ai ai paanga e taha manu ka kai tangata i he whainolo ki he hao e wanoa ua no. Ka ki mo patau mawai, tau te wakai pehe ni ki he ngahi ulu i o ngongo. Tau hike te tong uhila a ke peseti e ua te smale walu o kamatalau i he mahinani. Uki mei he whawhawhonga kakai o Tongatapu kunga fulu, ai whia mao ke whapotapoto i ai wahe tu atai me kaungawe, tau te whito ki he kaungawe i potungai mo ui ki he ihi, o ku nau ngawe hala ki nau mawhai ke nau ngawe tu atai ni o ikai, ha makatunga lelei. Pea me a hawea tungoa veikune o te tala makawhamanatu, ai kaufuafua Missionary mi Pilitania na anau tuu te i Tongani, ka na anau toa tau, i Tongani Lotonga e nau whahaku whatongia. Pea mui ka kātou peha mo uni o ngongo i lea whatonga mo letio pe o Afrika Television i Tonga ki he hauani. Pea mo iai whaka amu nei au tōna te kino te whale ka tunga hono kotoa. Whamalo te tau kei whia mai. Good evening and welcome to another week with Radio and Television Tonga News. I'm Popua Aho with your English news package for this Monday evening, June 15th. Today's top stories. The electricity tariff has been increased by 2.8% for this month. Tongatapu 10 MP calls for better oversight of overtime payments, especially in the health sector. And a memorial stone unveiled in honor of early missionaries in Tonga and the bicentennial anniversary of the arrival of Christianity in the kingdom.
More on these stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now, in local news, the Prime Minister, Lord Whakawhanua, has announced a further increase in electricity prices for the month. The latest adjustment represents a 2.8% increase on top of the 35 seniti increase introduced in May. The Electricity Commission confirmed this increase in electricity prices for June last week. The Prime Minister, Honourable Lord Whakawhanua, said this latest increase comes in addition to last month's rise. However, he says that the government is fully covering the 35 seniti increase introduced in May. As for the June increase, the government is still working on measures to address it. The issue was also raised today's deliberation this morning by Tongatapu 5 People's representative, Dr. Isaac Eke, as he proposed that government funding currently used to subsidize airfares for domestic airline Dulutai due to rising fuel costs be redirected to help offset the increase in electricity prices. Dr. Eke argued that such an approach would be more beneficial because every household and individual in Tonga is affected by electricity cost. He said supporting electricity consumers would be one of the most practical ways for the government to assist the people during a period of rising fuel prices and increasing electricity charges. Meanwhile, it is understood that the government subsidized for last month's electricity increase has not yet appeared on consumers' electricity bills. Tongatapu 10 MP, Kapenieni Lanmata, has called for stricter monitoring of overtime payments for government employees, particularly within the Ministry of Health, to address cases where some workers are allegedly abusing their authority to claim overtime without proper justification. During Parliament deliberations today, Lanmata said there is growing concern as the country faces financial pressures, while a small number of public servants are not using overtime opportunities responsibly. The Tongatapu 10 MP, Kampedieli Lanmata, says that according to findings highlighted in the auditor's report, some employees have been misusing their authority to claim overtime payments without sufficient grounds, resulting in the waste of taxpayers' money. Lanumata stressed that the hard work and important contributions of employees in the Ministry of Health and the Ministry of Education should not be questioned. However, he said a small number of individuals are undermining the good work of the majority. He urged ministry leaders to review operations at health centers in rural communities, noting that there are centers where no doctor is stationed, yet overtime records show claims for overtime work being carried out. Lanumada said the issue has been raised by members of the public in relation to the health centers at Fuamotu and Takamotonga. He emphasized that overtime payments should be fairly allocated to those who genuinely perform the work, rather than to individuals who make fraudulent claims. The Tongatapu 10 representative said improving oversight of overtime spending is part of the broader effort to ensure public funds are used wisely, particularly as the government faces increasing financial demands and rising costs, including higher fuel and electricity prices. And a memorial stone was unveiled last week at the Free Wesleyan Church at Hateho to honor some of the first missionaries who came to Tonga to spread the gospel. This event was organized as part of the programs to celebrate the bicentennial anniversary of the arrival of Christianity in the kingdom. The memorial stone was unveiled by Havea Tunguaveikune and was blessed and dedicated by the president of the Free Wesleyan Church, Reverend Dr. David Havea. The stone was erected in memory of the missionaries from the London Missionary Society, LMS, who were among the first missionaries to visit Tonga. These missionaries paid the ultimate price for their work and were killed while carrying out their missionary duties in Tonga in the 1790s. The bodies of 3 of those first missionaries were taken by the Tendui Hateho
Haveavea City, who arranged for their remains to be buried at Hateho, which is why this memorial stone was organized to be located at the Free Wesleyan Church in Hateho. At the unveiling, a member of the Free Wesleyan Church Hateho Board of Trustees, Fuiva Kawaniku, explained the background behind the memorial stone and the missionaries being honored, acknowledging the 3 missionaries that are buried at Hateho: Samuel Harper, Samuel Goldson, and Daniel Bowell. Kawaliku then highlighted the works of the Hateho Free Wesleyan Church over the years and leading up to the bicentennial anniversary of the arrival of Christianity in Tonga. She acknowledged the dedication and perseverance of members of the church who helped to grow the church in Hateho over the years and challenged the youth of the church today to carry on that legacy. Kawaliku said this is a significant moment for the members of the Hateho Free Wesleyan Church and expressed great joy that the memorial stone has been established to preserve this history for future generations. Haveatungu Veikune thanked the Hateho Free Wesleyan Church and the wider village for continuing to preserve this important history, embracing it and allowing it to become a blessing for the community. The memorial stone now stands in front of the Wesleyan Church in Hateho. That was the latest from the local scene. Up next after this break, we'll join Bia O'Lear for the latest in sports. Welcome back in sport. The Tongatapu Rugby Sub-Union competition will move into the semi-final stage this weekend, following an exciting round of quarter-final matches at Halano Rugby Field on Saturday. Defending champions, Hateho Spartans will face Marist in one semi-final, while Hifo takes on Kolmotua in the other. Spartans booked their blaze with a 31-21 victory over Police Tonga. Marist defeated Ngalaia Warlords 39-32 in a high-scoring encounter. Hifo advanced after beating Liahona Old Boys 27-14, while Kolmotua edged Toloa Old Boys 19-13. The semi-finals for both the men's and women's divisions will be played at Teofaiva Park this Saturday. Meanwhile, Hifo and Kolmotua are also set to contest the Patrons Cup final, with details of the decider expected to be confirmed soon. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Electricity tariff increased by 2.8% this month. Tongatapu MP calls for better oversight of overtime payments, especially in the health sector, and memorial stone unveiled in honor of early missionaries in Tonga and the bicentennial anniversary of the arrival of Christianity. That's your news package for this Monday evening, June 15th. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather updates. Now, for myself and the radio and television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.